Kisumu ndena aria ni rita ria keri kirumanio gukinya nationals. Kocha wa Mbitika Odhiambo ali na mwihoko imwana ici ciake kuria aingi mari thiini wa irathi cia thi ni magucokia ngumo ya Kisumu Day muthako-ini wa football ihinda-ini ritari coho. This match the boys have lost, but they have played very well. We dictated the pace of the game. It's only that my finishing was poor. Enyewe tulikuwa vijana wadogo na wengine hawakuwa na hiyo maturity ya nationals, so imekuwa ngumu kidogo kugadha hiyo nini. Imekuwa ngumu kidogo kucheza na majunior wenye wajazoea hii nationals. Tukimurika muthako wa netball thukuru wa Bukolo kuma Western maritha-ini wa semis thutha wa kwandĩkithia ũhotani wao wa keri ira makĩgũtha Cheptil ya Rift Valley na pointi 40-30, no mũthĩ makĩinũkia ciumile ya Eastern na pointi 43-24 iria ira marakunĩkirwo nĩ Nyakachi ya Nyanza na pointi 37-16. Njorua cia muthako wa volleyball Cheptil na Kwandhanze ni imwe cia timu iria ici-ini ikuhi ikoretwo ikiruta athaki ega makĩria irabu-ini itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Technical Director wa Malkia Strikers David Lungaho akiuga atĩ taranda na ikĩro cia uthaki njamba-ini ici nini ire igũrũ. Viwango sio vibaya, timu ziko nzuri, zimejitayarisha vizuri na ni muhimu, maana unaona vipaji vipya kabisa kwa mara ya kwanza vikijitokeza katika mashindano haya, na haswa mimi kama mkufunzi na pia technical director, lengo langu ni kuona volleyball tumefikia wapi, na naweza kusema nimefurahia, manake naona hali nzuri ya mchezo na tuko na matumaini kwamba siku za usoni bado tutakuwa na timu ngumu ya timu ya taifa. Yuma thiko ya keri ya mashindano ma mathukuru ma secondary kuria taranda na iheo ngũrani thire na mbere kwĩyonania mathako-ini matiganĩte. Mashindano maya makĩgerekereka ria semi-finals muthenya wa rũciũ. Ngĩribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma gũkũ thukuru-inĩ wa imwana wa Kisumu High, kaunti-inĩ ya Gĩthumo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũgũre wa Karuiru.